Milarti news clear tute chimai vek ule. Tun jum kan video a chuan Bollywood couple lar zual te kan en hodona. Heng couple te hi engtianga in tong nge ti te. Anin hmanga itak takin iringem ti te po in so angai. At san su in nei na hian arranged marriage te po aloni theitlat. Nge ni a an lar zual theinan mi mu du zong tur takin leman chang ni ang. Engpo ni se Bollywood star kan du ber te chanchin kan en hodon boka. Mun siam rem me vin o ni ang. Chumi ma chuan thil pakhat iPhone le mobile phone brand shang tom zo ka ilei theina tur kan shil lokang cheu. Bazar bungkon vai vakon panthak na kong ton ti te a H&H variety store a hian mobile phone le accessories tom takin an zuara wholesale po inan pethei andor hi alian shan lawa showroom lian deuh zon te khanin lo zong palange dorte a thil tom takin an zuar ti kha kan soi war du lai tak chu ani abikin iPhone le tablet accessories page chu an zuar tlom fal na longa event ve chin te o zo fe adu nei tan an phone number kan da tel o Bollywood couple lar zual te ama sabera kan soi tur hi Akshay Kumar le Twinkle Khanna Akshay Kumar le Twinkle Khanna te hi Bollywood couple te zinga mi za kai ber te zinga mi annia ani pahni hian film te po changdu nual to in sangka zakwa somkwa pakwa a international kiladi film an chandu na changa indu chawani kumsang ni pakhata in nei zuin anin ngai zon lai ai ma in nupa anin siam tak nu hian fans lamin an ngai ven na sajok fa pahni araf le nitara an nei to Twinkle hian acting cho sanin ezon na dang nei to ma se apasal acting career toy turin ber alani renga Akshay po hian a hlotlin na phena thokrim ber chu anupui hi ani ti aphalo hle media le fans te ma anin lan na renga anu pa hi anin ka fiam na sachin hle a mi ngai nat an hlo na sat pha Akshay le Twinkle te hian ko pui than fu chuan kumsom ni chuang in nei nuwa po leirol te angmaya in chai le in fiam an ban san theilo ti an telang chiang hle ani adota chuan Amitabh le Jaya Bachchan Bollywood nupa te zinga soi mai thei mia lo chu Bachchan te nupa hi an nge yang kumsom nga chuang anin nei nuwa po mi mit an lala reng Amitabh le Jaya te hi an wang la yin top star an ni phave ve boka anin zui thom omtir phata changin mi mit fuk na an ni ngal chuta chapa anin kara rekha ain rol thu alo thang ve bok nen social media ma po in celeb hot news an lo ne hle a ani pathum love triangle hi chu tun nai thleng po in social media lama mu tur ala rengani ahun laya an lar dan tur chu kan ngai to thiam mai ome hun rei tak acting a chol san nu in Jaya chuan a pasal nen movie an chang don le a an chemistry po ala dik khop mai Bollywood celeb te zinga po power couple dia chal tur tam tak ron to ma se Bachchan te nu pa hi chu soi mai thei an ni lawani pariat na Kajol le Ajay Devgan no panlaya Kajol le Shahrukh Khan chantun na enchin te chuan ani pani hi anin kop tak emo kan ti furang hei wang te po hi ni ma na Kajol le Ajay Devgan te hi nu pa aniang ti ring phalo le makti an la fau mai Kajol le Ajay te hi mi ze in ang law ve tak mai an ni a Kajol hi chong du le wang ve thei takani la hin Ajay hi chu tak deu run chi ani ve thong chen khat chuan anin komreng thei po an ring lo ve thau mai sangkan zakwa somkwa panga khan ani pahni hi hulchul film an chan la hin anin kara inzom na nge tak a chau chana sangkan zakwa somkwa pakwa khan anin neita ani kumsom thum nuwa po Bollywood IT couple tia soi thei an lani ve reng mai ankar thu achia ti thu thang omle zeu chin ma se mi be se anga in chen mai an tumbi khau law kumsom dan vela movie nei dun chinin sangni somni a release tan haji da an sang warera khan an on screen chemistry dwai lo zia an han show le zau boka he movie chang ringot po hian fans an nei bel le nual bok Shahid Kapoor le Mira Rajput Kareena Kapoor nen walau taka anin zuya anin chen le nuwa po Shahid Kapoor hian A-list actress dang nen dem a hlo viau maya Priyanka Chopra le Vidya Balan nen anin zui ni in tabloid lampo in an report na saman hle Shahid le akopui ni oma soi te hian
anin zui le zui lo chiang takin soi lo ma se fans te chuan sahit hi mangai na lama atluang lo hle ni in an ngai man. Ladies and gentlemen, sitting to my right here is this beautiful young lady who is now my wife. Ti chuan turin le be sei lo tak maya shahidan anopui mel thatak mai Mira Rajput chu media te amel shati khan fans te abara khai hle ani kha. Mira Rajput hian media lama vor chwa thut ni hi atlenin ajong kam le chazia atang rengin shahid tan hian nupui thatak ani nge yarin om. Shahid le Mira te hi kumsang ni sompanga khan arranged marriage in na hin a zia chu an chung te ve in nei se anti dunwanga in nei ti na ni a nima sila arranged marriage kan ti hian man lai anga du lo chung in nei luitir ang kha ani to lem lo tun lai chuan an chung ten in mu na hun te siam sakin chuta anin bel chianga anin kobrem theido na sia in an pahni rem ti na tel nge ya in nei an ni to zok namol le zwala chuan ani le chuang mia lo thei boka nima sela anni ang high profile china chuan kan soitak ang khan arranged marriage po in rem takin an nei chin anin nei khan Mira hi alano bang hle a kumsom ni chawalani shahid nian kumsom pali in anin thlaw. Mira Rajput hi actress ani lo baka acting lam lu atum lem lo boka movie lama chuan kan mu dun mel lo hle chumai baka anin nei nu loka fanu Misha le fapa zain te an nei ngal deuh mai bok nen chang chenu ni in lama atom chata chuti la yin milar in kop tam tak te le an kar thu boy na te ne na khai kin chuan hemite nu pa hi chu an ngai to om lovin fans tam takin nu pa in me takan ni ti in an chal ve hial mai. Aishwarya Rai le Abhishek Bachchan Kovela mei chemel tra soidona soitel ve zia chin Aishwarya le apasal Abhishek Bachchan Bollywood ta chung kolar bera changa chor chuak te in nei na khan India ram alo soi nging loi to a anin nei ma hian Aishwarya hi Salman Khan nen lo in sui to chenin boruak chetak noya anin chennu a Vivek Oberoi nen po anlo in ko ve zoi to ani kha midam takin Aishwarya Rai le Salman Khan te chu in zui le ngei tura an ngai la hin India timing chatu Aishwarya chuan Bachchan chung kwa aloi lu athang ta zo kani kumsang ni pasari a anin neya chang khan Indian paparazzi business po adang lam hlen ati thai hia lang chutiang khopami te ngai ven hlo ania tun thleng po in tabloids lam po in annu Bachchan chin mi pui beng ver thei tur an la chang reng chu ani hi a career in vor san lai taka Aishwarya in acting a cho san chan po hi apasal le aloi na chung kota na in pumpe ka du wang nia soi ania Aishwarya fans tam tak chuan Bachchan chung kwa antem pha hle mitam takin annu pa in kar chu buayin anin chen thu tlang zar ani thwai tur thu sei jam chi ma se vo inni thleng hian Bollywood couple lar berte jinga soi anla ni tareng ani hi pangana chuan Kareena Kapoor le Saif Ali Khan Kareena Kapoor le Saif Ali Khan in zui tir kha chuan mitam tak chuan reida in an ringlem lo ma se an movie chandun na hit taka an chemistry thatak khan atak rama po alwa ni anima na anin nei thutiama an lading dun ve tlat Kurban le Agent Vinod movie achang to khan anin nei hun tur hi ngaklel taka clear dau tu fans te po anom nual lemchan lama emo ataka po ni se Kareena le Saif Ali Khan te hian an fans te lunglom an tikima fapadu omzet mai pahni an nei nu phei chuan Bollywood chung ko hmunom takan ni zui tunhai thani khatkal ta chang khan boruak to omlo tak soi tur na hin Kapoor chung ko thil ti na Saif hi mu ani tameu lo ti chu media lamin an lo chin chha tlat ama zong kha chuan angai poimo em chin chumai ba ka thanga vel kalta a anin chunga miswal alua Saif Ali Khan vi ani nu khan damdo ina changa discharge ani la hin Kareena hi abula mu tura omlo nia report ani bok mitam tak chuan anni nu pa hian sumle pailama harsatna antok ni in an ngaya Saif Ali Khan hian film chan lama thokrim em ma se Shahrukh Khan le Salman Khan te angin a hlo atam ve si lo le chuti laya
nuam sataka nun man reng atum box si chu Karina hian an ne ni berina langa thani thumdana sol manga India rampona jin chwa athul chuang si lo nen Karina hian aning ni in an ngai ani nima sela heng hi chu thuleng wak mai ani awangin Bollywood couple chatak anlani chauzel tura be sei top report mai ti ang palina chuan Alia Bhatt le Ranbir Kapoor hi public takin Deepika Padukone ba ka Katrina Kaif nen anlo inzui to Pakistan actress Mahira Khan nen po Khan anrolar don hat tunlai Bollywood ta chang tu pa te zinga lar berpol ani boka a romance life po a private le thelo mitam takin celeb playboy ve taka an ngai nu in Alia Bhatt nen anin tong ve ta ani pani himi puile critics lampo in an fak em an ni a kong eng kima anin me kan ti thayang Ranbir kumsom ni vel ani la yin Alia hi kumkwa emo som emo mi vel chawalani chuti lai chuan Balika Vadu film promote nan photoshoot an nei dun na in mu in chuta chang dai to chuan Alia hian Ranbir hi alo star to nima sela brahmastra an shoot live vela changa in po chauchan chavin sangni som pariat khan official takin anin zui thu an puanga anin zui chan na movie po a hit le lemchang ringot an ni talo bok nen critics lampo in brahmastra ti mu nom zual tute an ti ve hial sangni som pariat khan Sonam Kapoor pasal nei na a kaldunin hemini chang hian public takin anin zuya ankar thu chia sha tur omlawa anin kopnu April sangni somni panni khan anin neita ani tuna hian Alia le Ranbir hian fanu pakhat an neya Bollywood chung konga event lo ber te zinga mi anni me kani pathumna Anushka Sharma le Virat Kohli India rama hi chuan cricket alar boka Virat Kohli le Anushka Sharma te inkop heti taka an lar po hi thil makani shanlo Virat Kohli hi Sachin Tendulkar ti lawa chuan Indian cricket star te zinga lar ber ti thayani a Anushka la Bollywood changtunu te zinga lar ber pol alo ni ve bok nen an han in kop chia chu mi puile reporter ten an chanchin thar shema satu ni tumin an chang chup mai Anushka le Virat hian hunrei tak chung anin zuem ti zo na hi an phave na sa hle a ma se fans te an bum zo chuang lo ani nu pa hi sangni som nulama Bollywood celebrities shat lo le lom lo ber pol an ni a social media man warani nu a Bollywood celeb couples te mi puin an ngai dan le an mu dan thak dang lam tu an ni ati thei hial if you're married both have to be doing the right things otherwise kumsang ni som pasari achang khan an eizon na lampo in ma ason dun na sa hle a Virat Kohli po cricket lama a hlo tling zual Anushka Sharma la producer ni chavin business lam aboy pui zwing halbok nu panga event lo takan ni boka an larna anin tom pui thiam khop mai ani pani hi fans te po in Verushka tingata an ko chin ni in seta intong an ni lau baka Bollywood couple zinga raw po in manga itak zeta in nayan ni tia soi chin an ni boka an mu nam dun ngang mai pani na Shah Rukh Khan le Gauri Khan Shah Rukh Khan hi khovela actor lar le lotling berpol ni to ma se anu puidu tak Gauri hian tu shiat ma alo ma hawin alo thlang diam to Shah Rukh Khan hi Bollywood dream boy me chetam takte ngai zon ranani a alar chwa hun lai phei kha chuan celebrities te chu an love life thup tura zirtir an ni fau bok chuti hun lai chang dai to chuan Shah Rukh Khan hian anu pui ne na anin mangai na hi thup chu soilau chuang takin alo lantir fau to amangai ber thup bau ai chuan ko puya nei wanga fans chan po poyati hau lo Shah Rukh Khan hian anu pui hi voi khata mona achangin ave ngal burni in asoya lotlin adu em chan po anu pui ta na in chuan na tlak ni adu wanga ni pakhat Shah Rukh Khan le Gauri te hi anchor chuana le seilen na ain anglo hle a Gauri te hi Hindu ni in Shah Rukh Khan ero Muslim ani thung ansa ko zui chang ringot po hian in nei har satur zia chukan sha thiam pui mai ome Gauri chung te lampo hian khati lai khan Shah Rukh Khan hi an lo yai ve man hle a nima sela
kumsom pariat vel chau ani lai changalo in mangai em to ani na chuan anin lai chin na bang chu ati chhezo chuang lo kumnga vel zet an chung te shat lo anin ngai zon nuwa le boina shang kum khat vel an paltlang le nu kumsang ka zakwa somkwa pakhat khan hindu danin anin nei tangengi a anin nei lai vel hian Shahrukh Khan hian film lam alu chilna ala rei lo hle a lotlin pui em soitur ala nei meu lo ma se chuti chung chuang gori hian boina tam takkara anei ta thawa anma ni sa khowon ve a nget takin anding dun top mai ani Diwali a gori a boy em lakin ida Shahrukh Khan a boy ve thunga chutiang chuan kumsom tum vel zet chu anin nei to anfa te ming thleng hian soitura tam anfa pa ming Aryan Khan ti a Aryan hi Hindu ming ni in Khanero Muslim ming ani le a boy thak te noi emai Christian in let vek mai sala tha ang ole engpuni se hemite pani hi chu an mangai na jin kong abum ba boka soitur tam takala vir zara te po min shat chwatir kha film le an than thu hian in lai china an nei ti te po arin thei video shana da atan khek top mai te ang Shahrukh Khan an a career a hlotlin na sang takanei chaulai le alar viau nu khan Priyanka nen don movie an chan dun na chang soidun an kai ve zeu chung thu thang te awang chuan an nu pa po an boy ve mana ma se an kar boy na chu private ching felin vo in thleng hian Bollywood chung ko za kai berpol an lani ta zelani pakhatna Deepika Padukone le Ranveer Singh Indian actress ta jinga lar bertia soingam khopa hlotling Deepika hi Ranbir Kapoor nen anin lai chin na wangin a private nun hian mi beng aver hle a Ranbir nen anin lai chin na kha a public ema wang khan mitam tak chuan mi padang ne na me bel po an har sat hle ma se kumsang ni som pathuma Ranveer Singh nen Ramlela an chanduna chang chia khan fans lam chuan Ranbir tilavin Ranveer anti theita ani pani hi an movie chana hian an chang thiam le lutuk nge moni fans tam tak chuan lem chang chau ni thein an ring talo anin kop thu an soi chwa po khan mi makti atling mia lo coffee wait karana anin landun na a Ranveer Singh chuan kumsang ni som panga khan Deepika hi nupuyata na alo som dai to thule kumthum zat chu arokin anin hwal ti asoi chwaka fans te chuan Deepika le Ranveer te hi Dulai Bollywood celebrity in kop te zinga romantic berle tak ber ti in an chalfo an interview dun na enreng hian an nu pa hi anin ring tonin an kara thilze pa omlau ti achiang le ani ole heti song hi tun chimatan chuan le phot se amalte te an nu pa chanchin te hilati chun som zela chak in ngai dan te comments tama lo soi ve ula chuan tute nu pa hi nge in me in ti per ti te kha in lo soi bok ton nia